bose bageze hano ku muyoboro mugari w'ibyegeranye hano mu Rwanda. Wowe wakoze subscribe uri agaciro, nawe utarayikora igihe ni iki kugira ngo nawe ukore subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze hano kuri African Star Hub kikugeraho ku gihe kandi kibone mu wa mbere. Bidatinze rero turagira ngo tubabwire bamwe mu basitari nyarwanda hano, nanone kandi tubaha ikaze. Uyu munsi tugira tuvuge ku basitari nyarwanda banze kwiga bakiri bato ngo amakaye araremera, ariko nyuma bikaza kurangira agafashwe muri shop z'inyarwanda, aho ku mwanya wa 10 turasanga Mutesi Scovia Mama urwa Gasabo, naho ku mwanya wa 9 umunyamakuru Kazungu Clevan. Imyaka y'ubuto yaragiraga inka mu gihugu cya Tanzania, kubera kumenya ururimi rw'Igiswahili byatumye kaza gufatwa, kuri ubu akaba ari umunyamakuru. Naho ku mwanya wa 8 turasanga Nizoka Boss, aho muri 2006 yigaga sinasiri bikarangira ari naho arangirije amasomo ye. Naho ku mwanya wa 7 turasanga Amajide Black, aho yarangirije amashuri ye muri senior 4 yigaga ibijyanye n'amashanyarazi, aho yaje kwiga short course y'ibijyanye no gukora amafirigo, akaba ari byo bimutunze kuri ubu nyuma yo kuva mu gukora umuziki. Naho ku mwanya wa 6 turasanga Sasha Keti, aho muri 2007 yarangirije amashuri ye muri senior 2. Naho ku mwanya wa 5 turasanga Samusure, we yarangije hakiri kare aho yasoreje P3. Naho ku mwanya wa 4 tukasanga Maître Nzovu. Ku mwanya wa 3 tukasanga Muhanzi Gitafu. Ese ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri urakeka ko ari honde? Andika muri comment umuhanzi ukeka uri ku mwanya wa kabiri cyangwa wa mbere. Tudatinze rero, ku mwanya wa kabiri turasanga Miki, no ku mwanya wa mbere turasanga Motari. Ese muri aba ninde ugutunguye? Kanda subscribe, like, share kugira ngo tuzahura ubutaha mu yindi video mbabwira ibindi bikurikiye.